Murdiya, assalomu alaykum va rahmatulloh. Do'sto, hamvatano. خیلی بودیم دوام یامو بحثی وکیلون اروپا را ببینیم چی شد با که رفتیم. به намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ гарчанде аъзои комиссияи участкавӣ, комиссияи ҳавзавӣ ва комиссияи марказӣ шуда натавонанд дар раванди интихобот ҳамчун мушоҳиди миллӣ иштирок мекунанд. Дар раванди интихобот дар участкаҳо, дар ҳавзаҳо намоянда ҳастанд. Раванди интихоботро метавонанд мушоҳида кунанд ва қайд карда гузаранд. оне ки созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо шояд гуфта бошад ки интихоботҳои дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида ба талаботҳои демократиё ки байналмилалӣ мутобиқ нест, ин назари созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо аст. бисёр ташкилотҳои байналмилалӣ аз ҷумла иттиҳоди давлатҳои мустақил ва мушоҳидони байналмилалие ки дар равандҳои интихобот ҳозир ҳамин гуфт ки пешакӣ гуфт ки мора созмони ҳамкории Аврупо مثلا اعتراف کرد گفت که مثلا کشور انتخابات تاجیکستان با طور شفاف دموکراتی میگذره. خیران با خودت گفت که همین سازمانی که تو از سالی که همه رحمانوف اومده تو همین سال تا سال 2020 اگر 20 سال میشه و 30 سال میشه که همه رحمانوف هست یگام انتخابات شفاف اعتراف کردگی نیست. با اومد گفت که نگه او خیلی فکری وای تو فکر کردی که یا ما گوشت یا چیزی فردا داد میگویان حیوان این رسانه خارجی هست. همه چی آگاه هم او رسانه حکومت نیست که چیزی که تو بگن که ها رفتیم ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карданд ба стандартҳои байналмилалӣ ва талаботи байналмилалӣ, талаботҳои ҷомеаи демократии озоду шаффоф мутобиқ будани раванди интихоботро тасдиқ карданд ва мо зина ба зина ба стандартҳои байналмилалии чӣ созмони милали муттаҳид, чӣ созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар ташкилотҳо мутобиқ кунондани қонунгузории кишварамонро кӯшиш карда истодем ва оне ки аъзои боз мегӯям оне ки аъзои комиссия беғараз бошад, беҳизбӣ бошад, дар раванди интихобот ғайриҳизбӣ бояд бошад. яке аз ҳамин интихоботҳои нами ҳукумати Тоҷикистон ҳамин шумо ай соли ки Раҳмонов омад ай ҳамун солаш ай соли 2020 чӣ фарқ кардаги ай фарқият биге ки шумо нагӯям мо зина ба зина кӯшиш кардем ки мисол хубтар шавад беҳтар шавад ай ҳамун сол ба ҳамин сол ай چی بهتری چی پیشرفت چی بهتر در ما انتخابات شد کی نمیشه بگی که ما مثال اون سال مثال 93 94 92 97 اینی خیلی بود اینه سال خیلی یگون چی تمام талаботҳои созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо буд ки ба қонунгузории кишвар ворид карда шудааст. ман як сурӯ илова кардани ҳастам ки то қонуни ҳозир амалкунандаe ки оид интихобот аст қонуни конститутсионӣ мо дар давлати панҷум иловаҳо дар миллиятҳо ворид карда шуданд барои он ки анами каҷравӣ нашавад мо намоянда ҳама ҳизбҳо дар коркарди он иштирок карда будем. устод шумо хуб медонед бахтовар дуруст қайд кардам ҳизби ҳоким шумораи зиёда аз 500 000 имконият доштанд ки дар тамоми ҳавзаҳо участкаҳо комиссияҳо намояндагии худро ҳамчун аъзои комиссияҳо дар он ҷо ворид кунанд шомил кунанд. лекин ҳизбҳое ки нисбатан хурдан мо он қадар дастрасӣ ба пурра таъмин кардани намояндагӣ мо дар тамоми ҳавзаҳо участкаҳо надоштем. ана ҳозир ҳолат барои ҳама баробар шуд. аъзои комиссияҳо беҳизб ҳастанд, онҳо бетараф ҳастанд. бо ҳамин шаффофият ба фикри ман бо ҳамин мо шаффофиятро дар вақти қабули тағйири илова таъмин карда тонистем. як калимаи беғаразӣ вақте ки ғайриҳизбият эълон мекунанд ба беғаразӣ таъмин мешавад не таъмин намешавад. барои чӣ? беғаразӣ ин тавозуни ёки баланси баробарии манфиатҳо аст. байҳо баланс ёфта бошад, беғаразӣ ба миён меояд. این شیطانی پیش ای گپ زد همیار میگم میکنی باید که همی 7 تا حزب 6 تا حزب همه طرفه اما بالای سر حزب حاکم مثلا خیلی با قول بگیم روسا دولینی بیارن که مثلا بگن که دیگر کمبودی و هر چی بگن که یعنی باید یک هر کدامش کوشش داشته باشن که حزب حاکم یعنی مکنن حزب خودشون حزب حاکم بکنن نه که اون مایمون بی دیگر وقتا این بغرضی نیست.
وقتی که چگونه بی‌غرضی در کمیسیون انتخاباتی بشد که وقتی همه کمیسیون انتخاباتی را اعضایان حکومت و تیم حاضر بگیریم کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرچه از روی مقامش از روی قانون این مقام دولتی است. وقتی که دولت حکومت تشکیل میکند و به این کمیسیون وارد میکند یک طرفه تنها آن آدمایی که به حکومت بیواسطه میل دارد این چگونه بی‌غرضی ما میتوانستیم اگر این خیلی باشد بیایید به حزب‌های سیاسی امکانیت دهیم که آدم‌های غیر حزبی را پیشنهاد کنند برای چی این علیهش بی‌غرضی تر میشد. یا یک مثال من میبیارم امریکا رو. در امریکا کمیسیون مرکزی انتخابات تا پایانش 50% حزب دموکرات پیشنهاد میکند 50% حزب ریسپوبلیکایی. یگان دولت یگان حکومت با کمیسیون انتخاباتی دخالت کردنش لازم نیست. انواعی بی‌غرضی میشن از بس که تنها از حزب‌های سیاسی تشکیل کرده شده است. یک چیز دیگه اعلام کنم. امروز شبکه‌های اجتماعی همین امکانی را دادن که مردم بیدارتر شده است. این انتخابات 2015 نیست. مردم تماما فکر و عقیده دیگر دارد، موقع دیگر دارد و بسیار فعال است. مردم حتی اگر گازیت هم که نباشه با شبکه‌های اجتماعی از همه چیز خبردار است. ما یک چیز دیگر اضافه کنم پیشای یا اصلا ما یک سگ بچه اینم انسان ما یک چیز اضافه کنم در این انسان که این انسان کثیف‌ترین انسان بود در بین حزب‌های نمیای. این خودش گفت که اینترویو دیگه در یا اینترویوش تماشا کردم خلاص اینترویو دیگه میگه که سوالش میتن که برای چی مثلا دپوتات‌ها مثلا حزب‌ها با مردم دسترس نیستن که خاطر مردم صحبت بکنن. این گفت که سببش میدونید چی گفت؟ سببش گفت که مردم وقتی که صحبت میکنن با مردم تحولات مثال طاقت گوش کردن ندارن داشنو میتونن دیگر میکنن مثال ای اودو بیرون گپ میزنن. گفت به همین خاطر دپوتات‌ها در صحیفه‌های مثال اجتماعی فیسبوک توییتر کانت میدن با نام و فامیلیای خودشون نیستن که با مردم دسترس باشن صحبت کنن. لیکن خودش میگه که نیستن برای همین مردم خودش مثلا یعنی نمیخواد آدابی خوب نداره معاشرت خوب نداره. همین دوری همین میزی گیرده که همینو تشکیل کرد رادیو آزادی دیم بارا میخواد تشکیل کنه غیر معاون اول حزب سیاست دموکرات یگم حزب دیگه نیومد. برای چی نیومدن؟ مدام شما وکیل مردمی شما میگه شما رو انتخاب کنن مردم. برای چی شما قطعی مردم این خودتون نمی صحبت کنن که هیچ قطعی مردم ولی اگر یا پخش مستقیم مثلا اگر زنگ تلفنی اگر بگذارن شما راهتون رو گم میکنی. برای چی نیومدن؟ ای مردم خودشون میگریزن. با میگه که مردم اگه نگار میکنن که مردم به تربیتن دیگران. ولی با در رفتی همین ویدیو رو میبینی چی سخنهای تحقیرآمیز نسبت ملت میگه. اینم کثیف لعین. مسئولیت مردم در انتخابات دیگر است. اگر ما از افریقا بیاریم اعضای کمیته کمیسیون مرکزی انتخابات هم بسازیم لیکن نفرای ما تاجیکا انتخاب میکنن شهروندان جمهوری تاجیکستان. دیگر اینکه باید در نظر بگیریم ما در دوره گذشته به ارزش‌های دموکراتیک قرار داریم. مردم در دوره مطابق شوی ما جامعه دموکراتی را با در نظر داشت فرهنگ و تاریخ دیگر عادت‌هامون ساخته ایستادیم. ما تمام ارزش‌های دموکراتی غرب یا آمریکا دیگر در اینجا کوچونده نمی‌شود. این مردم با نماز جمعه می‌رود با عقیده‌اش اسلامی است یا کمونیستی است یا سوسیالیستی است. حیوان دیده که همه حیوان چی میگه؟ ما اگر میگه دموکرات اروپا و آمریکا رو همین یک مثلا آزادی آمریکا که بیاریم مردم با همو عقیده‌اش قطعه که چی میکنه روز جمعه میگه من نماز جمعه میروم. یا حیوانا رو ببین که اوکی پدر او دموکرات اون هموای که یک کس نماز جمعه میروه یک کس روز یک قسم مردم روز جمعه مسجدشون میرون یک قسم مردم روز یکشنبه کلیساشون میرون یک قسم دیگه یهودی یک قسم دیگه بودیستی یک قسم دیگه رنگی حیوان
ҳамия демократия анамия меган демократия озод ҳар ки чизе мефураш бикна ҳайвона диди мо гуфтане ки агар демократия озодӣ шид мардум дигар намоз нахӯнанд намози ҷумъа нараванд рӯза нагиранд атеист бошанд ҳама мисли шумо атеист бошанд лекин ба валлоҳ қасам ку инқилоб иншалло як рӯз мешава дерва озод мешава у раҳмонови калагалс оқи падар мегиреза шояд натуна гирехта неки шояд бутуна гирехта неки шумо лаганбардоро сагбачаҳакош ку шумо мемонӣ шумо ҳеҷ вақт фикр кардан наметонӣ дар дасти миллат мехӯрӣ фикр накӣ ки бугӣ ман мазлум будам ё ки ним аврупоӣ ё анами шарқияш дар анами бархурд гузарондани интихоботу шаффофияту албатта ҳама зери шубҳа нобоварӣ ва дигар элементҳои пайдо мешавад лекин дар ақидаи ман чун мардум имрӯз бисёр фаъол аст имрӯз масалан камбудиҳое ки дар интихоботи 2015 буд бисёр душвор аст ки он камбудиҳо такрор шавад зеро мардум бисёр фаъол аст ақидаи ман аст ташаккури зиёд мегузорем ба суоли дигар ҳам аз хонанда фикр кунам ҳозир бес миҷа якам тарак гап чӣ бугум баъд барем шумо мардум нигоҳ кунед ки вақте ки раҳматулло зоиров ҳамин мардак савол метад дар ҳизби ҳоким ҳизби халқи демократӣ ҳизби эмомалӣ шайтон савол метад ҷавобша аз ҳизби демократ мегира ё ки аз ҳизби он аграри аз ҳизби як коммунист ҷавобша як аз дигар мегӯяд савола дар он метад ҷавобша айён мегирам як савол дар байни як одам як ҳизби мухолиф як кас савол метад ҷавобша 6 каса метанаш ҳоло ки ин мардак дар ӯ савол додагия рафтем натиҷаи ин интихобот ҳам мисли интихоботҳои пешина аз ҳоло маълум аст ва дар чунин ҳолат шояд беҳтар буд пули ташкили интихобот барои харҷи бархе аз камбудиҳои дигар дар соҳаҳои масалан маорифу тиб сарф мешуд вақте ки мегӯянд ки интихобот аллакай натиҷааш маълум аст ин хатои маҳзи сиёсӣ аст барои чӣ барои он ки то интихобот ба вуҷуд наояд то мардум раъи худро ба ин ё он ҳизб надиҳанд то натиҷаи ӯ пурра ҷамъбаст нашавад мо ҳеҷ гоҳ наметавонем ки баҳо диҳем ин баҳо додан ғайриқонунӣ аст ва дигар аз он иборат аст ки вақте ки мо дар хусуси менталитети мардуми ҷумҳурии тоҷикистон сухан меронем ин менталитет аз менталитети ғарб хеле фарқ дорад куллан фарқ дорад мо бояд фикркунии мо андешаҳои мо дар асоси анъанаҳои арзишҳои миллие ки ҷумҳурии тоҷикистон дорад оҳиста оҳиста марҳила бар ҳамина рушду такомул ёфтааст вақте ки демократия мегӯед вақте ки дар хусуси ҳамин штатҳои муттаҳидаи америка яке аз давлатҳои хеле мутамарказе ки тараққӣ кардааст ва 300 сол қариб вуҷуд дорад агар мо демократия гуфта ҳамон ҷоро таҳлил пурра ҳама тараф таҳлил кунем дар он ҷо ҳама демократия ҷиддӣ пурра ба ҳама тарафа мушоҳида мешавад аз ҳамин нуқтаи назар вақте ки ин масъалаҳо ба вуҷуд меояд мо бояд андеша карда баробари андеша кардан фикр ва ақидаи худро ронем ва баробари ин вақте ки шахсро то суд ҷинояткор гуфта ҷиноят набарорад мо ҳеҷ гоҳ ӯро ҷинояткор гуфта наметавонем бинобар ҳамин то натиҷаи интихоботро мо дар эҳсос накунем дар бори вай шаффоф мегузарад ё ки аллакай интихобот ба вуҷуд омадаст гуфтан ин ғайриқонунӣ аст дар тақвияти ман чида иловаш кунам дар гапҳои ҳамин раиси ҳизби социалистӣ вақте ки мисол мегӯянд ки бархурд мекуна низоми мисол фарҳанги демократияи тоҷикистон ба амрико бале бархурд мекуна як чизе ки мисол дар сохтори демократия мисол озодӣ дар онҳо ҳаст дар мо қобили қабул нест чӣ махан аст никоҳи мард ба мард дар ҷомеаи мо хеле чизо қобили қабул нест дуруста лекин ё гуфтем қобили қабул нест як нафар масалан ино ки масалан дар солҳои гузаштаам дар мо набуд як чиз нава мо як қабул намекунем барои чӣ барои он ки мо дини мо дини мусалмони дини ислом
خب یک کس به مسجد رفتنش یا که مثلا مویلب گذاشتنش یا ریش گذاشتنش یا یک کرته اروپایی پوشیدنش شما مجبور میکنی که اطلس پوش یا یک چیزی پوشیدنش چی رب به چی داره نظامی مثال آمریکا یا اروپا و تاجیکستان داره چی داره اینم چیزا را شما آزادی شهروندا را دستشون میگیرین یا که میگو که تنظیم انا و رسم و رسوم کیمچی مردک حق نداره که توش مثلا دبدبه بگذارن یا که تولد جشن بگیره یا چیزی جشن بگیره همه چیز شما محدود کردگی یا چی را برای با مثال با نظام دموکرات یا اروپا یا با تاجیکستان اگر مخنثی این چیز در ما قابل قبول نیست نه کس میخواد که زودروس جشن بگیره چی ضرر در جامعه داره یک کس میخواد مثلا 7 روز توی بته چی ضرر داره مردک پول داره میفره 7 روز توی بته زیاد چیزی هست که شما آزادی شهروندا رو از گرفتگی ببینید که به نماینده حزب کمونیست چی میگه معلم گفتنی هستم که حقیقتا امروز خلق بیدار شده است چرا که رفیقان اینجا گفتن این انتخابات 2015 نیست حاضر از خود سر کرده بعضی ها پرسیده ایستادن که خودمون میریم آواز میتیم یعنی بیدارشوی خلق و آواز دادن بهان این بسیار یک چیز خوب است در جامعه ما برای همین باوری کامل دارم که یعنی این انتخاب رو به خلق واگذار کنیم که کدام برنامه میگه که مقبول شد همون حزب نیا که همیو گرچندی که جا یک نفر فقط گفته که انتخابات شفاف نمیگذره 6 نفر دیگه ما شفاف میگذره اینجا ناسالم بودن همه حزب را چون معلوم میکنن اینو مثال میگن خیلی سال 2020 یا سال قبلی فرق میکنه اینترنت دیگر مردم بیدار شدگیان یا سگ بچه هاشون رو همش همین گفت گفتستن لیکن اینا لااقل نمیگن که مثلا نمی 2015 2010 2005 سالای گذشتهش تقلب بود همین گفت اعتراف نمیکنن که تقلب بود خیلی پس بونیم برو میگن خیلی این سال بیدارش دیگه مردم میان تقلب نمیشه و دیگر ایسوسو همین تقلب بود همین کلمه را یکم تو پزبون هم میارن غیر رحمت الله زویروف بعد چیه که مثلا نبگو که نه باور کنی که این بیوه یا تماما یا رئیس بگیم رئیس یا که معاون یا حزب کمونیستی حزب سیاسی رقابت نبره برای حاکم شدن حکومت به دست گرفتن رفتیم آواز میتیم یک چیز رو باید قطع کرد که ما از همین راهکاریت جامعه دولتداری خودمون امکانیت میدیم که همین عمل خود را زیر سوال کنیم انتخابات پیش واخوری تشکیل میکنن نشان میدن در وسایل اخبار عامه چاپ میشود که کی رئیسی مجلس نمایندگان میشود دکتر زاکرزاده الان معلوم است یا که دیگر کارهای میکنیم 1 2 3 وزیر را و نامزدیش را با کمیسی با حوزه‌های یک مدتی پیشنهاد میکنیم و فرمان پرزیدنت میبراید که با سبب با دیگر کار گذاشتنش حالا انتخابات نشده است لیکن الکی فرمان برآمد که با سبب با دیگر آخر همین امکانیت ندادن در کار همین مسئله باید که ما پیشکی آوازه نکنیم و غیر از این ما وقتی که درباره دموکراسی سخن میرانیم من چندی بار تکرار میکنم در یگان جای دموکراسی یا نو یا کونه نمیشن هر یک روند انتخابات یک دموکراسی نو را با وجود میآورد این تغییرات ما خواهیم نخواهیم با این دموکراسی و قسم ساختار آن همه وقت وارد بشد و دموکراسی از نو تبدیل می‌یابد با دیگر دموکراسی برای این مقایسه کردن دموکراسی من
демократияро муқоиса мекунам дар Америка ё дар Тоҷикистон. Мо усулҳои онро истифода мекунем, лекин демократия худро ки танҳо ба мо тааллуқ дорад, инро ташаккул медиҳем. як чиз мумкин ҳамин خلاصه یا در ویدیو دیگری انشالله تحلیلش میکنیم برای طولانی نشوه خیلی باید صحبتش کنیم اینمی اگر کسی که فهمیده خوب اون است کسی که نفهمیده اینمی مرده خودش اعتراف کرد گفت نه که مثلا بهترین شد گفت که ما دموکراتی را قبول میکنیم لیکن با اصولای خود یا چیزایی که غیر انسانی غیر قابل برداشت عقل اونو شما نمیگیریم مثلا ما آزادی بیان آزادی سخن آزادی مردم اینه که مثلا اگر با آزادیش که بیاد در بین راه اسفال بشینه دشت کنه اینه و مثلا یک رنگ انسان بریم یک از گفتم که دخالت نکنه ولی چیزی که ما امروز ذکر کردیم مثلا هر کس میخواد جشن مولودش میگیره یک کس چند روز توی کس میفرست معرکه میکنه معرکه کنه حتی مردم من نمیگذارن که مثلا خودش انسان با خودش چیکار کنه یک حلقه دوستا رفیقاش جشن فریاد کنه یکون جشن بگیرن بشینن یا که تا زیر 40 ساله را حج رفتن ممنوع کرده در تاجیکستان با حج سر کار گرفته با مچشون سر کار گرفته با نمازشون سر کار گرفته با روزاشون سر کار گرفته با بچه با ناموشون سر کار گرفته این ما ایمان است این ما ایخی نکنیم همه ای آزادی انسان و آزادی خلق مردم توجه که یکی ماید ازشون گرفته متاسفانه خب بخیر برادرها صحبت ویدیو را درست ترش نکنیم دوامش در ویدیوی دیگر میشه خدا نگهدارتون لایک این ویدیو را لایک گذاشتن و دیگر رفیقاتون فرستادن فراموش نکنید به خاطر الله که به خاطر آبادی و پیشرفتی همین دولت عزیز ما و شما تاجیکستان که ببینن که بالای سر ما چی جور انسان ها ایستادگی‌اند چی جور شیطان ها بالای ما حکم میرونن قانون قبول میکنن کی ها هستن دیگر برادران ببینن خدا نگهدارتون